waan nati qeeysaatii miti waan na boonsaati waan kabaja naggodu haadha manaa fi dhiifama gaafachuun rabbi birattis nama birattis kabaja tirkatta malee ittiin xiqqaatu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh wardaftoota fi kabajamtoota keenya akkam nagayaa fayyaa jirtanii isiniin jennaan tiisni jirra baga jiraattan walumaanuu baga jiraanne takkanaatiin isiniin jaa daawwattoota kiyya arraan tana maal nuuf qabattee dhuftee ho'ettan waan biraatii miti wanniin isiniif qabaddee dhufe wooma isin irratti nagorsu jirtan arraan tana waan biraatii mi wanniin isiniif qabaddee dhufe wooma isin irran nagorsu jirtan irran naqadachuu jirtan dantumatii irratti rabbiin kaan naqadachuu jirtan baara kana mi kana ta'e naan jechuu jirtan haadha Hamza Fatiha echu dhaqii mana keetti deebii dhiifama gaafadhu warri naan jechaa jirtan galatoomaadha. Akkasiin isiniin jaa daawwattoota kiyyaa arraan tana maal nuuf qabattee dhuftee jechuun keessaniin oolamtu. Ta duraa daawwattoota kiyyaa isin galatoomfachuun fadhaa naaf galatoomaa naaf jiraadhaa tokko tokko keessanitti rabbiin urmii isinaa dheereysu. Riskii halaalaa riskii barakaa qabdu rabbi isiniif haa kennu nagayaa fayyaa isinitti haa ta'u nagayaan milkaawaa qamaatii biraa bee jiru akkasii daawwattoota kiyya rabbi isinaa milkeessuu milkiidhaan karamaatii rabbi isinaa deebisuun ja'a dhimma kiyya irratti akkana dhimmamtanii bahar akka atitti jirtu sirrii miti akkana ta'ii intala baala geessanii jechaadha mana keetiin dhabinii warri attanii nagorsaa jirtan koomentiidhaanis gama keeysaatiinis baay'ee naaf galatoomaadhaa galata qabdanii rakkoo tiyya rakkoo teeysan gootanii naaf dhimmamuu keeysaniif galata guddaa qabdanii obboleeysa akhiraa tokkoof obboleeysa islaamaa tokkoof nasiyaa dhaamuun nasiyaa yaaduun nagaya isaa barbaaduun zajaa ana biraayimii rabbi biraa harkattanii dhugaa rabbii dubbachuuf haadha mana kiyyaarra wanni natti aanaa hin jirtu anis tananumaan beeka ammoo isii toodoo ana gaafattee qulqulleeyfattee waaniin ani meefsaniin amanin isii taa'ana gaafattee qulqulleeyfattee nanamanini waan michiyyoon haasoyiteefi waan balloon michiyyoo haasoyisiiseen akka bultiin teenya facaatu gootee yookaan ilmaan keeysaaniin deemaa takkaa ilmaan keeysa nadhiisii bayii mana kiyyaanarraa naan jetteetu dhugaa rabbii dubbachuuf ani waan ama manarraa deemuu miti garuu hin deemu jechuu isiniin dande'a haadha ilmaanii alabbaasuu diddaafin haa ilmaan kee keessa taa'i jeeni deeme sanumaafin irraa deeme malee waan biraatii miti fedha intala jala bahuu manaa qabaadhee hin baane akkanaan isiniin jaa namoonni tokko tokko kan waan ani michiyyoo jala manarraa bee khafakkeessu jiruus ni jira garuu haa ta'u eegaan ani manaa deeme warra dubbii oowwisu jiruu jira nama tokko huguu ol dhabee namni akka dubbiin nama sanii oogutu hin godhu ilmi namaa nama nagee buusuuf yaaduutu rabbi biraa fi nama biratti illee kabajaa zajaa harkata akkanaan isiniin jaa asumaan ammoo guutumaan guututti obboleeyyan kiyya ilmaan Oromoo hundi keeysanuu warri koomentiidhaan nagorsu jiruu fi naan lolu jiru dhimma kiyyaaf jecha jechuu baay'ee naaf galatooma naaf jiraadhaan isiniin jaa ammoo keeysaa'uu Shamsiyaa Aadam intala dachiin Shaashamannee biqilchite obboleetii tiyya qaali kabajamtu gaarii namaa imimmaan kee badee lafatti nafu
والله ممان كيبو باروانا تيتين سنتي دلقو نمانو اللي naaf galatoomii obboleettii tiyya naaf jiraadhu baay'een si kabajaa baay'een si jaaladha naa olitti rabbiin si haa jaalatu akka niyaateetii rabbi siif haa guutu obboleettii tiyya obboleettii wajji dhaladhee fi ati natti gargarii miti akkuma hafiizaa teenyaattiin si beekaa naaf jiraadhu urmii dheeradhu dantaatiyyaaf akkasi booyuun kee wallahi hedduu tiyaafuu waanin jee dubbadhu hin beeku Shamsiyaa Adam dhuguma rabbiitti akkuma khalee waliin jenne obbolummaan nuti waliin qabnu wajjin dhalatini malee akkuma nama obboleeyyan waliin dhalateeti naaf galatoomi naaf jiraadhuun siin jaa obboleettii tiyya itti aansuudhaan obboleettii tiyya takka ammallee intala Oromoo akkasuma sabboontu arjaa gaarii tanoo dachummaan shaashamannee biqilchite maqaa isii dha'uun fadhu kanaada jiraatti hedduu dhimma xiyyaaf rakkattee galgalaa ganama keeysaan nabboo jirtu rabbiin na kadhachuu jirtu dhiifama baay'ee naaf galatoomi rabbiin ati nu jaalattuuf san si haa jaalatuun siin jaa obboleettii tiyya dhaamsa kee lafatti hin dhiisu ammoo maaliin godhuu deema asumaan karaa waaniin godhuu deemutti isiniif haa seenu haadha Hamzaa jechuu Fatiyaa dhaqeen dhiifama fuula keeysan duratti gaafachuu deema makiinaan ni oowwite fuula keeysan duratti dhiifama gaafachuuf deema ammoo tawaa'ee naafi micuyyoo idduu jirtu rabbiin narraga viidiyoo guyyaa 9 duraa waraabee harkaa qaba osoo dubbiin tun akkanatti hin faffaca'in akka balloon eegaleen akkaan ammanarraa been viidiyoo waraabeetiin harkaa qaba isiniin garsiisa Fatiyaan amanuu diddeefin caljeeni taa'u jira malee waan naafi sidduu jiru irra dhaquuf teeysanii gadhiiseen isin garsiisa Fatiyaa aara buufattee dhiifama naa gootee dhiifama naa godhuu diddee haadha mana kiyyaati nin kabaja nin jaaladha jibbaa naan qabdu hammeenya naaf hin qabdu hammeenyi biraanuu idduun jiru gabbeef isiin komadhu komii biraa irraan qabu maa afaan namaa dhageeysee bultii teenya idduu qilleensaneeti waanjuu keeysa koo jira malee jibbaa biraa waliif hin qabnu kanumaafuu dhiifama isii gaafachuun kabaja yoona goote malee kabaja narraan irriftu saniifuu dhiifamaan dhaqee gaafachuu deema naaf hayyamte naaf hayyamuu baatte suni mirga isiiti yoona hayyamte gammachuu yoona hayyamuu baattellee itti naaru aaree waan ju'uuni haadhuma mana kiyyaati jechuudha isiin dhiifama naa godhuu diddeef abbaa manaa haadha manaa ta'uun oollu kanarratti kana eegaan isin hubachiise booda daawwattoota kiyyaan baana warra natti aaruu jirtan dhiifama naa godha dhaqee dhiifama gaafachuuf hin deema dhimma biraa ammoo warroottan as keeysaa YouTubein nu daldalu jirtan akka nama nuuf yaaduu fakkaattanii YouTubein nu daldalu jirtan bultiin xiyyataa viidiyoo waraabuun diiduu miti bultii laaftu gad dhaabbattee miti bultii jarjaraan akkanuma gad dhaabbattee miti bultii itti yaadamte tasgabbiidhaan hubannoodhaan murannoodhaan kabajaan akka abbootiin teenya itti bultii jaarrattu sanitti bultii jaaramte haadha abbaarra bultii kanumatti gad dhaabbattee miti ta isin viidiyoodhaan diidanii miti ta isin viidiyoon diidanii miti bultiin tiyya bultii viidiyoo as keessaa waraabdanii diidanii miti tana ittiin amana gama biraatiin
amma bahar dhaqee dhiifama gaafachuuf deema ansila odoon viidiyoo onnan jenne dhaqee dhiifama niin gaafadha garuu daawwattoonni kiyya beekanii daawwattoota kiyya beeksisuuf jecha kanii waan kana godhu jiru dhiifama naa goote na diddee viidiyoo maruun kiyyallee nafan qabu na didduus haadha mana kiyyaati naaf gootuus haadha mana kiyyaati kabaja walii qabna jaalala walii qabna bahar haadha mana isaa dhiifama gaafate jaa ammaas viidiyoodhaan ganda keessa kaa viidiyoo qilleensa irratti ol baasa yootti xiqqaata beeytan ittiin kabajama malee ittiin boona malee haadha mana kiyyaa dhiifama gaafachuudhaaf ittiin xiqqaadhu ittiin arranfamu akkasuma daawwattoonni illee akkana narrabsinanii hin beeka wanni naarrabsu jiraniif haadha mana isaa maa dhaqee dhiifama gaafachuudha ala biyya ilmaan isaa bira ala ta'aafi malee waan biraatiif arranfamutti hin jiru ammoo guyyaan haadha mana kiyyaa dhaqee dhiifama gaafadhe isin warri akka biraa fudhatee viidiyoo yoo feetan waraabdan sunnaa arrabsa je'ee itti yaadu waan na xiqqeessaatii miti waan na boonsaati waan kabaja naggodhu haadha mana ifii dhiifama gaafachuun rabbi birattis nama birattis kabajatti hirkatta malee ittiin xiqqaattu saniifuu akkasittiin gaafatee bira dhaqee dhiifama gaafadhee dhiifama gaafadhaa waan isiin jettu waliin laalla warri obboleeyyan kiyya katorbee guutuu natti aaru jirtan dhiifama naa godhaadha wallahi makiinaan isaa bada booguti obboleeyyan kiyya dhiifama naaf godhaadha du'aayillee naaf godha anilleen du'aayin isinii godha nuti waan takka qabna oromoon gaafa jirru wal arrabsina ammarra odoo bahar rabbitti godhini guyyaan bahar gahee du'e silaa du'arraan oollu odoo guyyaan bahar gahee du'e guutuun keessan akka iyyaa ooltanni hin beeka khaan suuraa maxxanfatee khaan maal je'ee piroofaayila si godhatee boochan nuti tana uumamumaan qabna gaafa jirru wal arrabsu gaafa duune immoo wal faarsu way maarree keenya sabboontuu teenya sabboonaa keenya jennee wal faarsuun faaruu abbaan quban qabne jechuudha faaruu abbaanuu dhiisee biraa qote wal faarsuun gaafa duune kuni waamuma akka oromootti uumamaan qabnu takkaa waan bahar qoftiin qabuu miti takkaa namni tokko qoftiin qabuu miti akkuma oromoottu uumamaan eega wal biraa deemne wal faarsu gaafa jirru wal arrabsu wal xiqqeessu tana qabna yoo tokko dogoggore walaa gorfannu arrabsoon osoo hin taane kabajaan dhaamsa kabajaa walii haa dabarsinu kabajaawwan wal gaafannu akkasii akkitti nama dogoggorarraa deebisan malee arrabni dogoggoraatitti jirtu san akka hasan caalaa daleeydoo si godhe malee arrabni dogoggorarraa naman deebisu saniifuu akka obboleessa tokkotti daawwattoota kiyyaafis wanniin dhaamu wal arrabsuu haa dhiifnu wal arrabsuun akkuma namni karaa badii karra jiru san qabatee qilee bu'uu nama gooti malee if duuba naman deebiftu saniifuu wal gorfachuu keessatti immoo ilmi namaa ni dogoggora beekaan fedhe ni dogoggora wallaalaanis ni dogoggora saniifuu wallaalaan tokko dogoggore wallaalaan dogoggoruus otoo beekuu dogoggoruus akki kun sirrii miti karaa kanarraa deebi jennee karaa nagayaatiin wal gorsuun irra caalti maaliif rabbi birattis akkasumaatu gaariidha tanaafuu wal arrabsuu wal xiqqeessuu kabaja walii buusuu kanarraa if duuba haa deebinu ammoo wooma sanuu namni godhu jiru nu warra waa walirra daddalaguutu akka namni keenya wal xiqqeessuu fi kabaja walii buusu wal godhuun nu jira malee daawwattoonni keenya waan ta'een qabu wallahi tokko keessanitti kana arrabsee fi kana faarsee fi kana gorsee iddoo dhimmuma xiyyaa fi malee an akka baharitti hammeenya biraa jibbaa biraa tokko qabaatee kana arrabsen jiru
توك فتيان مسكين وريا جروس مسكيني تنار من خياتي هذا إلمان كياتي هذا إلمان كيتي جاني نعرف سجران دنتاتي جاف نعرف سجرتان توكو خيسان تموفر فيديو دبرت الرد اللي سنيمي أنما توكو كفاجيتين جر قوتو خيسا والله بالله إسنين جالدا إسنين كبجة أدو أما وانتك كان إسنيم أسمان دامس بربي جا warroottan email isaanii maqaan ittiin koomentiin ubarreessitan kun FF maal user maal akkana juufaa jira kaniin maqaa yaamuu hin dandeenye jechuudha silaa guutuun keessan maqaa keessaniin godhattanii natti tola maaliif jennaan tokko maqaa dhee isin yaame isin galatoonfachuu hin dandeenye jechuudha eesaniifuu naaf galatoomaa naaf jiraaddaadha مخينان الدولو وقتي خيسة تاعي فيديو مرون دندني لا والله بشان كامني وندي بشان تيجرا سانيفو ناف غلطو ما ناف جرات دادا أكاسيتين غافتي أبردك mana dhaqee yoo aartee loltee kan deebisuu baatte dhaqee waan isiin jettu laalee gaa fuula keessan duratti kaameraa kiyya kaa'adhee dhiifama gaafadhaa eegaan akkasitti dhiifama gaafadhe boodaan viidiyoo tanallee isinii gadhiisa akkasitti dhiifamaa sanii sitti aansee isiniif gadhiisa hangasitti nu wajjin baay nagayaan turaa isiniin kabaja isiniin jaaladha naaf jiraadhaan isiniin jaa